Kaino? Kay have no? Nongyay hai sibu. Mane. Tikaga macha tawe haise. Hey, macha tawbudu nati. Yam chawba, achawa tawbudo adoini. Kanana hangmuno? Aina hangmane. Inspector Atangna. Kaya? Mang Thao, officer si. Ay, nang bulokot palak ni. Hey, nang sungaur ba? Ay bulokot tini kaya na. Siya, tatkiya na huri. Isa bu fagador di kari gino. Siya, yerungum china idri ba? Nawa api kakumba. Pulis masa anang nasu. Jiri lambigi nung dalan gumba. Yum sida paisilay dubu. Hoy, kaya ba dilayri? Tuway po tuway ni ne. Maralay ba mi pa ba hay ba siya? Pulis ki mataw ni. Ay karira. Isay sakpa amabu. Mapun si chupagi isay tingbagi naral. Ay di tingdi na. Ay no na kana hai. Nangi mi sing na. Ay mi di kana. Officer ka noy na sing unaro. Nahe raga nang bungai le hobni. Shit. Hello, Pabung. Home Minister ke phone. Minister. Kari lagi tengok. Nangi sidanga ama bunga. Nang naming tu kari ba? Nakoy sargi ming si kari hai bunoy bunga. Atang. Inspector Atang. Inspector Atang kau je ai. Atang kau banga ngama i delak ba? Tengok phone tu pahin biro. Se. Home Minister ne. Piu. Sir, Home Minister. Inspector. Sir. Mungu aigi mini he. Aigi mungu mani. Na kari yengon he. Excuse me, sir. Legislature amadi judiciary ani ki marakta fajarba partition ama thambiyo, sir. Law de shar khoina semane. Mi phaba amadi wild sathabana judiciary ki mathawni. Law su semba, law su paraga season rakpa se lamdam sida koire chatna rakpa. Nang na hari do sumudi chumba. Aduda. Sir, achumbagi ahoba numit amatta di thol siba, sir. Inspector Atang ni, sir. Home Minister. Nung yai du office ta ngak tang yohal sira. Inspector Atang se atay policing dagi kitang tongan to bani.